Minister Ashanti Regional Minister no Dr. Frank Amoakohene Kromha no free adwira kura de hoye kama ya Mampong de yaka achiri mo akwa ba biem e de aba platform we so ba bia wohwem bia no ene maba bepiemu e wo Asante Mampong market na this is the current state ewom ohwe efia hodo a e de kokoro no efia hodo a chese ye market women no epon adwuma mo beton maje wi a how omo leave Asante Mampong market no eno ene ne ya bepiemu a ye befa coverage no na ba bia owo bia no watimi enya bia hwe na o maame eba ha unua bi eba ha e beton ade ana se obeton ade a watimi anam so atuni funti abusua ya walk through na ye hwese de market no esitie to it. Money does not like noise. Sika empe dede. Yeah. Vicky's on the beat. Yene family ni ko aka na enye na dwenche emfa the current state of Mampong market no na on say obato say ye dim komo no hu say ene wan hyeda enkoyie and we enye say be politics bia na ye hwe na Mampong puto no atimi akoso ye ntino mame ne ye mame embo nkomo 102 omi ye no akwa ba aha Jingle FM na Asante Mampong ye nyina ye hwe say empunto betimi akoso ye na ye dwumaji a ye di okrom ha no etimi akoye ni titiru da se bo sebu nso asese se be wokọ na kura no ye hwese ahoho be bakrom anya mu nyina betimi ehu se Asante Mampong kro no aye kama na wo so akoye obai de ahaya na sebe mo ba me bibia de ahaya na mo betoto enema ene ade en edwane tu ye ne ehu se de enema sifa aircon enya kama die na wotimi aka e de ache Mampong leadership na omo nso wotimi bibi e de afa ni titiru regional minister krom ha no free enti die na wo ka e de ache no wotimi ba ye moa one friend for na Mampong jo mo ase de na zoom la yo fo no mo nchi o mo ka no o mo nchi o mo ka yi kura o mo bre enye dwuma ke to ko dwuma obi be di dwa be ye ni go ha no bi ma me fra ho ma se no so da be ye adwuma de emu oya pa emu so eden enti ese empedin fo no hwe no twa zoom la yo fo ne ka no mutimi o madwuma se de ese o mo ye edwuma se de dwuma se tie pa de egu ye hu fi enti ye so ye hu na so no ye ni hu ni ye hu ni ba ko la enti no Mampong fo mo ye na emu ya bedwuma nya dwuma de etie ma se kora Asante Mampong dwuma de wo ko kum adwira kora de ho ye kama ya Mampong de yaka achiri na kaka mesese tu wankasa wonu amanefo ona eton ne ma wa na me ke se ya ho ya mo tunton ne mana kasa ye ni yahuni kura ntino ese wo mo hwe bibi ye bebia o ti a ton ne ma no wo bu kura o po kura na prepra wo dabre obi a prepra ndabra nka masa ese obi a prepra ndabra embo obi ma me le fi fie mama be ya wo adwuma asa usika ya dai e de ko fie ya nye ne sa oh enti nyina ye mbobo ye ho abuso e beda wase ya me nchia o se utimi ne kasa ye Money does not like noise. Sika enti ya be piemu we eye market no emu na da so ejina no enti wo hwa ene pe ne nkeka ho mango nyina ene kuku ho a ene ma empuye ena ye nyina ye nim se Asante Mampong edi aweho na dasebe osebonsu sebe wonye no ba bi ko na ye hwese kronum ebetie no ehye sa ne ma we nyina no yetimi ekle ema enema timede ekoso e kronum ahoho ebeba efri nyankopon eye adoma ena de kopem ne dwada so a ye bedi dasebe 1 week no ye nim se ahoho ahodo chese enintie ne eminti ahodo ebeba kroyimu a omu nyina beba obomoni akokwa o kromha ebi mate Asante Mampong ka ebi so enti ebi wo ha ebe mo first time omo de ba kromu enti oba na sebe ye market edzese ya enya de se ebeboa en ohwa se du sa mre na obi e pese empuno wate Mampong oba be pese de ga city en oba na se sei eni city a tin se en shara enye kama enfa ma ye yenko na yentwa ebuyi enfa encho enti abusia adwuma na ye no bia obia no on Facebook no follow ye on YouTube na so no wa follow ye na ye nyina yetimi aboa ama Mampong puntuo no etimi akoso enti se ohwe baabi a wanhwe obeka se kronukro bi emu nhyera eluki bad betwe ebi na ye twache no nti we nyina ya chechere
enema ewo mu a ni nyina ebola wo nyina ebola ene yetwa ede kyerɛ no Asante Mampong market enti panifo enhwɛ na omumwa amadwumadie no entimi enwe yɛse ye declare operation clean the environment a o se etimi ye na ye ne yie ebia ene ye ntimi nye ni nyina ade ene ebia ye ntimi enye ni nyina but hopefully no o se going forward if you ochene ko nyina no say operation clean the environment no eto aso na ewie ye enti wo hwɛ a se de enema sifa ekonie ha se de enema sifa ekonie enti ye ka no ade ba ko se yete ase ne se Asante Mampong ye fortunate enough say regional minister Ashanti regional minister no Dr. Frank Amoakohene krom ha no free enti sabe ye hu se on social media boa nkronko ni bi se bibi enkoyi a boa ema adekro no etimi ekoyi aha no free enti we nyina no ye pese ye nyina ye boa na ye draw attention eba so say ade ba ko mienu obi ho a enkoyi e wo no ankasa komiti otwanani ebehwe ye a ebe boa ye pa enti mampompunto no eno aho na ye hwe na ye de abro enti bebia wo bia na ye sere se obetimi a follow page no na enema etimi akoye yes so we are on the street of Asante Mampong market we are on the street of Asante Mampong market na emuni it is a wunimu a ene yetwa de kye no nti efiri estru say ba no nyina don efi nko a na adokro Asante Mampong market a ye pese yetwa ema obibia ehu enchai ene yete say Amstead one of the universities e wo krom ha no o me ye clean up exercise but I think say it need more than 3 weeks but this is the current state of Asante Mampong market it yesterday Dr. Frank Amoakohene sebe krom ha na ofri nti eni say on social media no so de we are very active e wo hono nti yesterday say wo de wa adwene beba so na wona obetimi contact omo na odi Asante Mampong market ebe sha omo nsa na watimi edi ho dwuma edi amaye sebe kro nanim ebe nyam a ebi kan e na kro nso eseye a Dr. Frank Amoakohene ni die no go kwaso ebi e kan yenko ase ho na yema obibia e ho the current states no say dey sifa echo very bad very bad nti so a ye twetwe enkomo na ye say etwa Asante Mampong market no echo nti wo hwe hase ya say na nyema city no yes wo hwe machi fi ekọ ni nyina bibia nkoye ene ye declare say operation clean the environment but wo hwe hanom a ebusia bibia enkoye ene oba Asante Mampong hanom a okada enshada enya adwuma kasa hodo enshada enya adwuma because of declaration na ebaye no operation clean the environment enti no say ye say adwumadie na Asante Mampong market aha ne didie aha ne ye ma amenom etena eton niema na say hati say here I think say enye wa wo de hwewu hwe we say die ne yakekire omu say die ne yakekire omu enye nti yes rempanifo say omoma omadwene entimi enkoso na dwumadie no enkoye mese yemwa ha na obirade hwe enti yare akodo tiate se ewo oman mu nyina no we nyina de de sa anema ne bawo so hu ye ne se ya ye nheda ehu the impact of it but obi oboko fie be bosome ba ko bosome mienu ntem no na oyare abo no da ho but obe ya won ti ase these are some of the results this anema no etimi eba party message ba say ba me ebi na ya bono dompem awo honom no duty say ya ye na kwaku ewo hanom interbusia we nyina ye ka enye politics ene ye nemum no ye pese ye mpanifo ehu de ekoso ewo Asante Mampong old market wo abra ye hwe na ye di dasebo osebonsu the 1 week no ye hwe se mbetimi asiesie krom ha na bibibia etimi ayede aye kama enti ba bia wo bia no we update ayede ebro ewo Asante Mampong market hanum ye free hanom na yakoto aso ewo ba fufuro